Znate ljudi šta mene fascinira? Kad Vučko gostuje, na primjer, na nekoj stranoj televiziji, kao što je nedavno gostovao na CNN-u kod naše prijateljice Bosne i Hercegovine, gospođe Amanpur, i sad mu ona postavi neko pitanje. Bilo koje, Vučko se prvo zahvaljuje, kaže hvala vam što ste mi dali priliku da gostujem na vašoj televiziji, hvala vam, velika mi je čast biti gost ove velike televizijske kuće. I onda odgovara onako fino, našminkano, kulturno, bez ikakvih podilaženja, ma ne bi ga privio. Pa drugo pitanje opet, hvala vam puno, velika mi je čast što ste me pozvali, još se jedan put moram zahvaliti. Ma milion pitanja, milion puta se lik zahvaljuje. Milion puta. Danas došao O'Brien u Srbiju, izaslanik State Departmenta. Došao Vučku da mu kaže šta mu je radit na Kosovu, šta mu je radit sa ovim RS-om. I Vučko mu se zahvaljuje, gospodine O'Brien, hvala vam što ste došli, velika mi je čast. Nadam se da ćete, kaže, u budućnosti još češće dolaziti, kaže, uvijek mi je zadovoljstvo s vama razgovarati. Kad nema tu nikog, kad nema O'Briena, kad nema Amanpur, pa ode kod Marića tamo na ćirilicu, laje Vučko, kaže, sram vas bilo, sram vas bilo, kaže, fašisti jedni, zlikovci, đubrad jedna. Kako vas nije sramota? Udarili ste svi, kaže, na slobodarsku Srbiju. Sram vas istid bilo. I Amerikanci, i Njemci, i Englezi. Pa, brate, danas imao priliku. Što se nisi okrenuo prema tom O'Brienu? Pa njemu istrese u lice to što misliš. A ne tamo kod Marića, debila. Otiđi, pa okreni se O'Brienu pa reci. Kakav je to dupli moral? Koja je to lažovčina? Koji je to hinjavac? Koji je to pokvarenjak? Pa to majka priroda još nije izbacila. Onaj Šešeljev isprdak četničkog vojvode, presuđenog ratnog zločinca Vojislava Šešelja.